Pretty balik like barabar jaintia bagi ting jaintia mangla ai gi yellow card ang la sam di selection. In sa de red card sin don hawar ja ram para. Kalau kumni fi man nak election kadang la ka ka procedure. Point number 1. And point number 2 ni respect ye ka mandate jongi pai dah jongi. Mul jog NBP kamut barang labor. Mud dari job ke VPP ki labor ni respect ya ke mandate jun supaya baik ni. That is point number 1. Ya kata gin le election commission barak khoi. Election ranam di barak kai bade man le nun kaman hikai election commission. Kami khalia kalau san pa atlis nem tam ta. Anda lagi beriu ki ting yap tingim. Kalau la dai kum ti bala disprit la kan kulmar. Hak election ni karku mengajui habarok election ni balai. Untuk don di parti baong mana ada election kan ni election ke bom fair. Always ni respect ke mandate jonggi pai bai teh. Kau ada kata kami ni. Naik pai bak lang matabot. Ke officer jonggi barok lanang man conduct election, how to conduct. Giman kan patai pala dia kata. Simple ringi ong subuh mentan ha is kasil ki job kan yung kamu is unfair election. Ini kelung. Yang respect ke mandate supaya ba. Temut dah kecakap job maki kadai unfair, kecakap job ere fair, which is totally wrong. Piti balik like barabar jaintia bagi ting jaintia mangla ai gi yellow card ang la sam di selection. Min sa de red card sin don hawar ja para. Tawar chani rubla jan yellow card hi. Wach kasil ro nagi arkunda it ligi sit MP ki jobro arkunda sit nani arkunda sit. Mentang tu sang kanyo tu lah dai kum yellow card ki na kata ka daw ki do ti abaro-baro ki ke cangken rumah. Kendo ka parti berang ka board berang sarkar. There is a procedure to rule the government. You cannot do whatever you like. There is a law who guide.